Hey, what's up, everyone? Welcome to another class. Today we're talking about multicultural Britain. Саламатсыздарбы? Дагы бир англис тили сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз Multicultural Britain деген текстке карайбыз. Let's begin. Britain has always been a mixed society. In the distant past, Celts, Romans, Saxons, Vikings, and Normans all settled in Britain. During the past 150 years, people from Ireland, the former British colonies, and the European Union have also come to Britain. In the 1840s, there was a terrible famine in Ireland. 1 million people died and 1 million more left Ireland and never returned. Most went to the USA, but many came to Britain. In the 1950s and 1960s, the British government invited people from Britain's former colonies to live and work in Britain. The majority were from the West Indies, Pakistan, India, and Hong Kong. People from countries in the European Union are free to travel, live, and work in any other EU country. Recently, a lot of people have arrived from Central and Eastern Europe. There are thousands of Indian and Chinese restaurants in the UK. Immigrants from the West Indies started the Notting Hill Carnival in 1965. It is now the biggest street festival in Europe. There are lots of Irish pubs in Britain, and Irish folk music is popular. West Indian music, like reggae, has had a strong influence on British pop music. So let's talk one more time. I did put a comment here, talk about Brexit and Jamaican English in pop culture, and later a trend among youth. I'll talk about it later, after we discuss the text. Дагы бир жолу окуйлу текстти. Анан бул жерде биз Brexit жана Jamaican English жөнүндө сөз кылабыз кичинекей. Britain has always been a mixed society. Britain has always been a mixed society. Британия дайым аралаш коом болуп келген. In the distant past, distant деген алыскы өткөндө да, алыскы өткөн чакта, то есть в далеком прошлом, да, Кельттер, Романдар, Саксондор, Викингтер жана Нормандар all settled in Britain. Баары Британияда отурукташкан. Settle, отурукташуу, да. During the past 150 years, people from Ireland, the former British colonies, and the European Union have also come to Britain. Акыркы 150 жылда Ирландиядан адамдар, former British colonies, Британиянын эски илгерки колонияларынан жана Европа биримдигинен Британияга gelişken. То есть бул келип жатышат дегенди билдирет да. Have also come деген ушу маалга чейин келип жатышат да. Ошондуктан эгер өткөн чакта уже өтүп кетти болсо came болот. А биз ойду эмне деп атабыз? Акыркы 150 жылдын ичинде келип атышат да. То есть токтой элек ушул процесс. Ошондуктан present perfect'ти колдонобуз. In the 1840s, there was a terrible famine in Ireland. 1840 жылдары аябай мындай коркунучтуу, ужасный деген да, мындай terrible деген ужасный деген, ужасный бир ачкачылык болгон. Famine деген ачкачылык Ирландияда. 1 million people died and 1 million more left Ireland. 1 миллион адам өлүп, жана дагы 1 миллион Ирландияны тыштап кетишкен. Left, кетип калышкан. And never returned. Жана эч качан кайтып келишкен эмес. Most went to the USA. Көпчүлүгү США, АКШга кетип, but many came to Britain. Бирок көпчүлүгү эмес, мындай көбү дагы Британияга келишкен. In the 1950s and 1960s, the British government invited people from Britain's former colonies to live and work in Britain. 50 жана 60 жылдары Британиянын өкмөтү Британиянын илгерки колонияларындагы адамдарды Британияда жашап иштөөгө чакырган. Invite чакыруу, приглашать. The majority were from the West Indies, Pakistan, India, and Hong Kong. Көпчүлүгү, majority деген дагы көпчүлүк деген сөз билдирет. Көпчүлүгү
Батыш Индийден, Пакистандан, Индиядан жана Гонконгдон болушкан. Батыш Индии деген бул жанагы Флориданын Америкадагы бул Индия тарап эмес. West Indies деп коет. Бул ушул Флоридадан баштап Никарагуага чейинки арал өлкөлөрдү West Indies деп коет. Анын арасында эң белгилүүсү бул Jamaica да. Jamaica, ал жерде Cuba, Jamaica, Puerto Rico деген ушундай өлкөлөр бар. Дальше. People from countries in the European Union are free to travel, live and work in any other EU country. Европалык биримдиктеги өлкөлөрдөгү адамдар саякаттоо кыла алат эркин эле. Жашап иштей алат. Башка Европа биримдиктеги любой өлкөдөчү. Recently, a lot of people have arrived from Central and Eastern Europe. Акыркы убакта, көпчүлүк адамдар борбордук жана чыгыш Европадан келип жатышат. То есть have arrived, келишти. То есть акыркы убакта. Точно убакытты билбейбиз, акыркы убакта ошондуктан present perfect колдонобуз. There are thousands of Indian and Chinese restaurants in the UK. UK'de миңдеген Индия жана Кытай ресторандары бар. Immigrants from the West Indies started the Notting Hill Carnival in 1965. Ошо West Индиден келген иммигранттар Notting Hill карнавалын башташкан 65-жылы. Festival in Europe. Азыркы учурда бул Европада эң чоң көчө фестиваль. There are lots of Irish pubs in Britain and Irish folk music is popular. Британияда аябай көп Ирланд пабтары бар. Жана Ирландия музыкасы, элдик музыкасы, folk деген бул элдик деген. Популярдуу. Элдик музыкасы популярдуу. West Indian music, like reggae, has had a strong influence on British pop music. West Indie музыкасы reggae сыяктуу Британ поп музыкасына, популярдуу музыкасына аябай чоң таасир этип келет. Has had, да? То есть качан эткен билбейбиз, ушул маалга чейин этип келет деген ойду билдирип дагы бир жолу бул жерде present perfect. Has had a strong influence in British pop music. Okay, so this is kind of an old text. So right now, Britain is not part of EU, as you probably know. Азыр өзүңөр билгендей, Британия бул Европа Союзунун, Европа биримдигинин мүчөсү эмес. Былтыркы жылдан бери ал өзүнчө өлкө болуп калды, Европа биримдигине кирбей калды. Аны биз алар Brexit деп атап коюшту, эгер жаңылыктарды көрүп калсаңар. So, Jamaican English. Ошол West Indiedеги бир өлкө Jamaica да. Ошол жактан келген иммигранттар Jamaican English да сүйлөшөт. Ал англис тилинин ошол Jamaican версиясы да. Мисалы үчүн Риана ошол жактан ырчы. Шон Полду билсеңер керек. Шон Пол. Же болбосо акыркы учурда Gorillaz менен бир Pop Can деген бир ырчы ырдап чыкты. Ошо Jamaican English'тарды айтты. Аны түшүнүш аябай кыйын. Ошондуктан музыкалары аябай популярдуу, өзгөчө бир тилде, мындай тили башкача болуп сезилет да. Анан a trend among youth. Жаштардын арасында тренд. Ушул Jamaica акценти азыр кээ бир жаштардын арасында аябай тренд болуп жүрөт. Британияда, Америкада, англис тилин сүйлөгөн өлкөлөрдө да. So, it's just a little info for you.